aya makuru tugiye kubagezaho nayo bwiza bw'abakobwa bo mu Rwanda batangiye kurongorwa n'abadiaspora. Nimwirebere uko Vestine bamujyanye. Ubasha mpabwa n'ijambo ry'Imana. By the authority I'm given by the word of God. Kandi nkabihabwa no kurambikwa ibiganza by'ababyeyi. And by the hand that was laid to me by the parents. Natuye ku mugaragaro. I command today. Imbere y'abantu. Before people. Imbere y'Imana. Before God. Ko That Idris abaye umugabo wa Vestine is now a husband to Vestine. Vestine abaye umudamu wa Idrisa. Vestine is the wife of Idris. Ikimana yahuje ntihakagira umuntu utandukanye. Whatever God has united, no one will. Amen. Reka dukomere Imana amashyi menshi. Reka umuha uhobere please. Hug her please and you may kiss your bride now. You may kiss your bride. Come on Idris. You may Okay. Aho se ko Vestine ashatswe n'umudiaspora, Dorcas we azashakwa nande? Reka ye